Pathian ven himna zara kan zintum naram chu chung ko in dam takin kan thlenga kan lo tak zet ani December ni somni periat sang ni somni pakat ole ni ani a Kolkata shopping mall lian ber Quest Mall kan tlo don ani awm na mun hi site Amir Ali Avenue Bek Bakan Park Circus ani he mall hi September ni somthum sang hi som pathum hon ani a azaw zong hi square feet nuai sari ni in parking area ko azaw hlea motor sang khazathum zet aleng ani Quest Mall developer te chu RP Sanjeev Goenka Group ani a dorle services te po athanim khop maya za somnga pathum la yomani Mall noi bera hian Inox Cinema Spencer's Hypermarket le Starmark Bookstore om tel boka luxury brands kan ti mai Gucci le Emporia Armani alom tel le zel bokni no pangtenen ti hian kan lo ma midangan bazar ani Midang bazar ha kan niya kan nin launan escalator a hian kan lo chuang thau maya tichuan in ning ni loin an bazar kan lo ani po hi man mo ko mai escalator kal ti loin ron tlang chho dei mai Kan chào đấy đúng không? Kan soi tu an khan dole services za somap thum la yoma nal tham khop hian atle pin klep tur mai ni no pang din na kan du bera tiang atun in hinglim pakinanom an hian mahawan tang le ni do somsonga kan lut seng pek lawa ma se tilan ve ga du sia ti hianin an join kan lakwal thoka lai mun hik cafe ni om pamania alu tin lut man hawlawa tu na hian Quest Mall chung bera kanom to ni he atop floor kanoma chung bera ringin noilam panin kan chuk thale zele hela hianin Inox steel in zia kul maya hinga bel chiang manlawa Inox Cinema ti kha niom takani namo anom na meron shil kan kaldon ni nom na at noila ma bazar ten meron phone anom na panin kan kalkol vele tungani kan thil leiman peturin counter main tlarge oni le brand de kan lo thak na lifestyle store.com boda ei ko le so la son Wrangler li le company la tam tak lo mani counter hap tu te hian kan ning in han zo ta ni thina spelling he ning zo ta pon na ti ti lo ato ban lui le tak thin ni hey jacket showroom among do ta
Eng lo do no mi chin mi kha lama hen children's clothing alo thak mai he West Mall, Kolkata Mall lian der. Apa namanya kani? Malaysia min kantin saja lah. Hoodie mana le, memang. Mau biar ni tu. Sarai le kim kimi ka muzo ya, kai mu chun jom le lewa. Mall chu nga chuan in ganin then dan na sakhom ma ya. Ki fanau te bula kal kan ni ban video kan ko ba. Na lampang tin mani lam mu zela. Bidang te ne gain tat shi khop ma ya. Aron tam le zeu thi. Wow, jacket le ju banal ve kha kha. Oh. Yo. Aban al ve ve don le me. All kan chu san le don chi West Mall ring kan shop don ni. Bazar zo shi pho de voina tan. Phone an to bete. West Mall kan chu san ne. Ai dah mia lo sih. Slipper du zong tak mua. Slipper hi style tu. Nam tu. Aki ngah yang siapa punya. Boleh nak kita lah kalau jalan sikit. Kunan. West Mall main gate. Pula kan oma. Kan chuan na tur Uber. Taxi kan hang me kan ni. Bazar zo kan hoa kan thlen la hotel kan lut le li fa kan chuang chho le chia ni he. Voila, West Mall sleeper le a hei thana pon sleeper ran thang thiam tak e oi le sin ter se alin la riu me a ka kum so bathum le so bali pon hak thei tu rang khai thanga tikhan jacket kha tau don sia ei ha thei tho mai a Mel to ke Alung charap sap. Achuni nu. Alung charap sap. lu zong tak in ne ya thaya kan lut nuwa kanin mulo da veka kan bazar zo chu pon lama ti hianin kanin to khom le diala kan ho na tur Uber taxi kan cha kan na per me ka ilai chuan ram chang ala in
phone lama photo session nei le me gani than kan bazar tu zo ta boka West Mall lampang kalsam turin kan sana hotel kan pan le ni